Ye might ye for nyina kwa bana ye sheka sebo no ase. Ye sheka sebo na se ama ye ko wo my Ghana atoye mantamu. Na wo manfo ne adehia wonom ewo apieti no no ewo pristia. Honi valley mensi mu e de atodwa kirim se wo mo atimi atena se emfinhia miensa nie wobra atorancham eto wonom ema explosion si ye ema wo modwa pade wo modan enne mo ye ewura asase mu a ye kasai enipa ne bida so a eda tentim wonom so a aban ne hye wo mo bose ye besi da ma wo mo so a wo mo kirim se bepem ne eda no so enya de se aban no atimi asiama wo mo ye kasai aban ne ka se wo besi eda no adankura mako eye miensa phase 1 phase 2 and phase 3 na ene won mu a wo mo nsanka wo mo de no wo mo tegu montre so a enya demonstration ekoso no enya asem kotoa ne nyina no ene se adanti anamfinhia miensa nie obi negligence nti wo mo atimi akọ ahoyehia mu na aban wa hye wo mo bose wo besi da no ade ama won na bepem ne adehye da so ada tent ase adehye da so edamwuram wo mo da so edafom ewa pieti aye kasa baabi a wo mbeda mpo aye den ama wonom enu nti ene wo bra wonom ti go montre so wo mo ye demonstration no wo ba ye Facebook no eso a eye DLFM 106.9 videos no egu so akyerese anya asem ketua wo mo kyerese ede wo haw papa ana ebre wonom ewa pomde kwan so ofire se emfinhia miensa nie enkwada apemfo wonom edafom ewa bra wo mo dan nanka wo mo nka bi hyemu na nipa bofo bi nam negligence so nam so ema explosion si ya yekasai wonom dapade womo nsa antimi ankabiom na wo bra wo mo eye demonstration no ene placards ahodo ana kitekita wonom na nyema ahodo matwetwe guso bi ene se implement justice now not justice plan and compensate our losses not your profit and after we need our concrete houses enyema hodo pemu na matwetwe ene ye kyerese ko janso edi ahim wo ba ye Facebook no so enya sam kotoa na wo bra wo mo twi momume e chante e wa pieti ene ne mpotem no yensam training obi this year eyisi buama e wo hono mu ade course wo no wodi bigwa homa so e ma ye mum yentie de course wo no ebi ebusuan wenu ayade ekoso enawia yi ewo apieti ewo pristia honi valley mensiri mu atoye mantamu akyerese it is well with my soul ayawe hosem papa ewo kuro no mu a kyerese enya sam ketua na wonu ekasa da omu kyeremu se bese ebreka kranie mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Baho baumia edi aso ebebo fom na efiti bra wode aso bo fom no de aka nyina koye na ada ne ntro enu nti obo kan de akire papa no se won na be hye wo mo boso obehwe ama first train wo mo asi nti wo mo frema pani abedi akire se ba bia wo hye bia no ne bo hye woni so nti sade a wo mbefo mo ho adwen na de pa cheri se bebi aduru no ade a ye here free abai ho simple asam si ye no abai na ebegile nim so be si adan amai na ka ye de ye pese company no na onhwe na ka abai enhwe no si adan ba abai a ye ne sa na abai ebeji se obesi adan amai enti so obesi amai a menti ase se wasi bi ajai bi menti ase phase 1 menti ase phase 2 menti ase phase 3 kwa body menti ase kwa enti no bebi biara anase omuna omuji enim aye Reverend Dr. Aye, any nim paying for no Ministry of Land and Natural Resources. Ombre mehwe no musie
that my. I want to be sure. On go sika my. You pay sika. Enter there demonstration. Amia, we are cutting so the appear for phase 3. Yeah, tell. I do say some weeks. I'm about to buy. Yes, our brother commission dino. I saw my to about what I'm a rent house. You know, the name say me the town by almost 13 solid years. The job for ABBR, but me feel weird and one for Nana Mama hand you. Empty. I don't know. Yeah, compensation. I'm so many pounds. Minyama, you know, say, Pierre, the most in the Diamond. But me and I'm a rent today. Again, I'm in many pounds. But after this, you don't hear anything from the leaders. On this, you don't hear anything from the leaders. We will go to the Madam Company. We are going to see there. Because we are taking the demonstration to the Madam Company. If you don't hear anything, we will be there until something is done. That is what we are telling them. So, Akufo-Addo and his government to do something about what we are facing right now. And then the Minister of Finance and Natural Resources to listen to our cry. Thank you very much. Enti ani ayeti ye aye wo manfo ne adesia wonom ewo apieti ewo priest ahuni valley manse no moto e mantam wo na hwei wo mugu kwan mu a ene demonstration no de trese abana dada wo mo pamfi hia miensa nie wo mo dan edaso a aka fom a wo mu ni baby da me nkwa homa so yensam troni obi this year ayisibu ama edi demonstrators na chi ewo apieti ayisi akwaba Okogyeabour majoso boy enkomo edienti ana wamanfo ye ne wo mugu awie mu a wo ye oyekire yi empani se akokɔ bi de ni mu adete na nso wotie fi woni ano okomeda wase said ye ben na ochumi ensani ye de to DL afefo ne tifo ani mma apiate issue ye side reason bi mu no omo de to ye na mi se sa omo antihwea ende omo de kojan ene kuntunkuru betu monten so ampa aban so anhwe anyehwe amfa mo mutine ana edane so ya abosifo na bambofo nyina bepɔ ho ban ya free apiate a etu monten so a na omo ha ono omo adesede nyina ne se phase 3 enipa 68 aka osesa ban ebisi one da de ma wo no aban commission phase 1 phase 2 ni we no phase 3 na aka no sade asobo foma ebisi ne aban intimi emisi dan ni fambo mpo besi dan mpo na aban emekire mpo se ha na besi dan e de ama wo enti omo hu no se aban so da da omo na ka be 3 months ba na ye koto aba ti omo ahwe no ma ngra ban ma ban besi dan na ma ye nya to ba wi pe ko wadi be wuti aban enti dan en fambo mo enti ne de ko fe mere wan nkokurafo obi kura poma ibi atop matwe no mo enante ediasa edi emomombe etu monten so stress aban apiate esewa adawro ma bisi dan fa man ya Okogyeabour na ye lika na ta ya wore ho ohwe bi mu adade ra so hye so mo ho a empo mu sika ye ntua ma wo mo a na okon aya wore ho sempa enti tenanti ya edi petition ya ano kwasem na woni ho so bi jan dem edi petition no edi ma no na onu hye bo se ampa onu so ebehwe se petition be do DC ye ni mu ana MC ye ni mu na ana mo be se o mutu bia o san so sisi ka so ba kwadwan na wo cha na wo sisi enjekra aban ebiti unsu na dan no 68 na aka abeti na edi ama wo empu okwo amemfa nka ho enchese edan na o commission ye no be ko be mu no na ebi mu de ka se bo no ka se uncompleted ebi do nwie susu so na ya tiki edi ama wo ma obi ko mu enyi so san eye ho djuma kakra enti okwo ayawre ho sempanti lipa 68 na aka no mo so stage na saka se na otwi ntemu aban enti onsu from be faka na omaso makugu nkramontin so aye demonstration ewo aban aboboa no wanti omo a obesan so ba mazam ho na omabeto demonstration ne tinti okọ beka se a peaceful demonstration na apiate for ye ya ebi nyina akuku na omo hwe ni mu se na otwi ntemu no aban ebiti no ayo ha de ama wo si ma yana se papa ene amanebo a wode amaye ko so wadi akire bibia so ni a wasam ya so atibiem yeda ase okay enti abusuya yamane boni obi this year ayisi buama ana wodi demonstration achi ewa pieti bogo so ne importamu a wode sa ankomo no aba no na abusuya ba ko obetwa mu ne se wobra wonom eye demonstration no odifo bi enso ebokogyan ehye tuntum ne kwakọ bedi animu na ene quotation wakoto Bible mu dia brumia ene no media anya samketoa moma yentie no me ne no mensamu a wasofo edigu from ni bi e demonstration ho
And I said, Donna, I said, I didn't say no. The way to such an address, what was all. When it's only to me, yes, Superman. To me, away with some. To me, away with some. To me, away with some. I said, it's so radical. I said, it's so radical. I said, everybody have to only come to me. Or to me, or to the back. That's what you are. I'm a software. I am looking for I am of the Mua. Soft piano. Yes, so come to Mandare. And the result from one. Tom my idea. And we're not my idea. Enti ebusuan ba Facebook no so a de ekwoso anu a wotie ni nyina no ene e wodifo na ni abere pa kire se wode hia nko a akoa edwane wode kosua abofom ana wode anointing wa yenso kakra gu so nti eduabona no beden ano beden enti wo ba yen Facebook no so a video no da so DLFM 106.9 enti de ekwoso e wa pieti emu nsam ne de asom wo no osafo na bodua wow yekoye ni mo mayi mo se eduabo Bible mo o se eduabo Bible mo nyame asanse se yemfa anointing wa ye no emmofo modua eduabo Bible mo se Proverbs 30 verse 10 o se wasi eni akwa ho nkonkonsan kire ni wura no amodua no wani for everybody montronto ho wosire so penny pa o say wosire so penny me de entra me kwa wo yo no honhom san de manager ho se yankopon enche bia odifo do beye kurum ha sei no na wanwade anyame do beye no e be sene kuro yi me de e ba honhom sam de ho quotation de ajo ya be shira enti o kan Proverbs 30 verse 10 no e wo ho no eni wura ho konkon was there be enya wura wasi eni akwa e ho konkon san kire ni wura no amodua ajo na dase to aso yanto akasebo no so a na egusu agiremo e wato matanum yemfiri apiete ne yankopie mu e wa hyama adwa kurum eno nso wato mantem na mu na de hye honom esumpa ne adwadwa wone mutwa nyasem kuma na de hye na kirem sei galamse hu sensem ekoso omanga na mu a ama omanga na gan auto omanga na mu ensu awodo nyina sesei made hye bebre na ebo bra na wone musuo no nso no wone mo so eka ho bin na empedifo ne kirem sei eya esuo pra no efiri jese ne fifi mantani mutwa mu ekopie mu e wadwa kurum no so wa hyama ene pono ene bom nanso Ghana de hye bia wonom ede omudwumadie se ne galamsefo yi wonom asai eye esuo pra na mazese de epono nso adane nteche nkwa nti wokọ sese wokọ koyi nam e wote se hyama no mpatam adwa kurom se wokọ poma koyi nam de wokọ pe wodi asawo no gupu no mu a ade a wonsa beka eye chese ne nteche ade se ne kirem se wonom bre pa mazese ekese na setena no emu aye dempa ede ama wonom de senti ade se ne se nyane se ade nti no betena se no man Ghana na yetemo no emre wo mu na ye adwuma na mperefo betena se anhwe hansa ama je se ne ebuka kran so wonoma mo ya farefo kom ekoyi nam ma wonom se kwa ma no galamsefo beje aboso ase no ma ade hia setenem aye dempan na je se ne o man Ghana mu senior fisherman no so wa bonu dwumadie pa wo man Ghana mu se ye ka farefo a wakwada mu pan oyo opinion leader ede ma afarefo no wakasa de ma wonom dedi ede John Question dodo na bono ma ne se ma no ma openi ya kase kirem se ha dweye pa se betena mai mo ahwe han ma je se ne ade hia wonom wo shaman ne mpatam atimi abere se mo kopuma koi nam so mo kwa wonom ensa entimi kan ma de o mo saka aye ntete openi ya kirem se obetumi de sombo no aboni pa makoma nan wo man Ghana mu a wonom na mo ka ho bi ma se amekese Ghana se no eto atese o man Ghana mu nyiran openi kase de bisa se senior man na de ntina wo kase na wo nkire mu pa no ede sen o kirem se nipa odi kan ye Ghana man pani na ade dan kwa kufu ado ne nipa odi kan a wata se ahwe han magalam sei aje o Ghana nyina de aboso o kirem de otoso mienu a oka ho bie ye Ghana man pani abede chi Dr. Mahmoud Bawumia ono so ka ho bi yemfa ntansa no bi emfa mo no otoso miensa eje zania Inspector General of Police George Ekufu Dampare ono so enim ho bi pan
o tirem se to so etizenipa enan no de oka ho no so twato no Major General Bismarck Kwesi Owna honestly chief of army staff papa wezu ka ho bi o tirem se wono matena se antwa han sam o my Ghana galamsey eto atese adese yi asa o my Ghana nsase akwaye ne nsu ahodo a etwa ye ho nyina hia ne nti wakasa tirem se semperifo mfo na mfansi fo mpa de bedu baabi no o my Ghana ye babra pan emra ma anoma eje mra ne semperifo kasa ye no emu tirem nie play mo isma wa se no kwari ye wona ababake na anu amale mebe yi mebu hopo bakane mo aye na mo rupo aho obi ne kitani se me pa de onya aja ibi na oreka chem dem man kan dem ma mo nyu twel ije bakation anu sisi sala no kwese me mo ho hen de bake ye mafama no anti yifu ama ye ba yi bu ana no mi za ago bakana anu ebi po sachi bunu bette mpano ma yefa eji kufi yikizi ensusu nkan na abeni mu mpemfu won se no ya no anu yonum yeji gwa yeji huraze yeji bo ye wokupo be ye ncheda yi bia na yeso ji manala onu mpo nnu aji anani hia wa ase anu magalame se ya yeti anu wa me ya ase nti wo mo amazina wo bobo ho ban na wo bi je na da men yam yam ya nsu no be kroje o se nsu no nkanka nsu ato ma wo yi kasa okoprim ma na mi hia anama nketenketa akasene wo kan wo do wo ba fom no ni ha wu wa me sisi aye wo home akoya bonsa na eja akọ yekonyi bi mbifie no no kwesemi wa ya hwo ho ama Ghana man apofudumi hara and yes man ko se bia the man way Senegal me say yes man ko se way it's anko daji ba shama ha wa say yusunu wa ma yapunu so asay it first ankije hepu ibu ha de apai woni musuna no the man wa atena wo ko eni a woti ye ayo pani Paul no wa yejesafara dwuman ache pa wasanso your opinion leader Edema de hia wonom eyi nam e wo man Ghana mo ne den ed John Kwesi dodo na bono ma ne se ma anoma ne ne na wotie na ba Facebook no so a DLFM 106.9 video ni ba eda so a wo ba ubenye be ne wa hwe na je se awre ho pa se ya tena man Ghana mo ma yesi ameke se epumpo ni nyina dada ntecha apufo no koma wanya de wonom eyi nam eyi eno wa kire na enu basao oye chief fisherman edema adesha wonom shaman o kirem se aha dwenye pa se betena banga na mo na mpanifo ayehwe han na epo atimi ase na nsu ahodo atwa ye ho ahye nyina no ne nyina da sei o kirem se mfirifo madenfo mo nansi fo mo na mo nkasa na mo asebe ye betimi abona galamse na ajo manga na de aboso no yatimi ese no kwan eno sumu enkirem nie afale ankwa Iboda yine ya afalefo yine ya sma yine esopra na esodo oye nso oye baka obasin ko prim sisala why that galamse juma na olukodo na yehu da galamse na wutun onu wutu galamse wo Ghana manim wayan ko kranan amampai na nado utu galamse amampai na bedechi baomia utu galamse IGP owa dampale utu galamse Major General yuko owona utu galamse senti kwa ya kada menda galamse semi esem chofu aka na jane sem bebre obia nka wo hwe tisa nsu wa hwe nsu manenwa afafo okotuma wunyana nsu a chemicals wanye na epunim na uzal wa ma enamna tisa enamni wuna mukra wa bodem na enamnu kososo afalfa uchima wunyana so ede sinsumbo otoya ntobo fra bakensunum tisa nsunum anto nto bakensuela na nado baomia IGP dampal wa galamse demu nsuna no basenko busu mezema wa ma ahunchi otiram wa kan na afalfa ntiyahwa yagidame yagitina manima obeye dama omampai na nado sagalamse nuntubia omampai na bedechi sagalamse untubia IGP dampal galamse sintubia soje fina wo pai na yo bambodo wo galamse untubia wona auto makasa na galamse nuntubi oni me da wutubi nte wa ezi magalamse no rekodun eni a wotie na enu basao oye chief fisherman edema adehia wonom ewo shama ne na wotie yen enu wachi na adehia wonom adwa kurom enu so shama wonom tirem se de enti enam so omubuafu omukokwa apaya wonom akasa ne nyina ne se Professor Samuel Ejay ana dai ebekasa ye tirem se Ghana man penin efa na mfansi fo mefiri se galamse atete se omanga na mu a esai omanga na nsuwa ane akwaye ene oboade ne pod adom ye nyina ne senti se Ghana man pani ankasa be ha dwen yipan ade hye ne kyem se ameke sei epo adwuma ne boa wono mo nsa ekọ manom nti se Ghana pani fam na nsi fam ankasa de bedi baabi no de ombedi mpo mbaye de mpa wono so gemra ne sentofo kasaye emu kyerem nie banyi fide no baka no beba wote baka na na da wano ahwe bia ne ha ene de ajeba epuyim na sisie yanyi fiye ma yakoye nim kakre baka na asesa wa ye da puto da ti ajukukwa
butia ho ntumi ensobi na fuaso suna ne yanum na mo mpanifu anware wutisa ade da winje anware waaji anu wa ye da majume wo bronkofo poma ho wuwi sana wa waji da da majume wo Ghana memu na wo wa bet da ma wo ba papa kam ka se waji ya karamusenu akopunima okukunam nso ama opunim na mi ha wawu onfofo to patrol wo de kopu kichima na waji amapana aba enwa birte wontum wa fani ni na sida ade wa stop de madia mama ena adunde aliba asma pano ana aliba smoke wa ba kan asma fo nto aba wo faman amu waji bol to be so be wo mari ato achen isani nya de bayindi Many bia, but Mamoto de Frigumano, Mamoto, Hana, Yefal, a Bacano, Morton there, Yamofomano, Yiza Wumpo. Any awoti ye, I this year, one of our Shama, a Drakrum, and no what man tandem, one of my question, and our Tenaba Facebook on Oswa. DLFM 106.9, you don't that's our pa. Ubenya be no washe, Edia, my hour, hopa, not a taste better say. Not just say, Yadigalam say, Etimia saying, so do I pay when she nothing so upon Sumpo. Tisi ameke sei asei yentu akase bono so na yemongura mu wansan foforo mu a na ekua ye fe won se one Ghana movement wopania woda no se convener eye senyo hosi woda to da kirem se ebagadam se ho nsensem a ase Ghana ha no commentary na ye de na braso se ye twakasa no so na de aka no nyina no eye action na action ni nyina no ene se wo man ye me ye nemre na yentingu montre so na yentinte suko conference aban yen kan kire mampani akufo do ne na aban se ayeye kura efri se adenti ne de wo man ahye wonsa na emfinhia nwotwe wo pese wo de agadwo ene wo sebo ene tesanie ma enkoyie na wo de Ghana wo pani de sanse mu anyina tuda na wo kire mu ese na nse wo hwe civil society organizations wono mo nka to mo de pie montres wo kire mu se wono betie tua a kire Ghana ban no a ne kwan so ano no na wonom one Ghana movement so do wo ho agim ene se wo motena se na so wo mo anya bibia mpusu wo ho a mampani akufo do beya hwe han ama na points ahyehye galamse fo na chi ama Ghana edam kase wo mo atime de wo man wo tirem se nei wo hwe aye Ghana Water Resource Commission wo mo report oba monte so tirem se Ghana yensu wansu wan wo ha mo tichemu aduosia 60% anene galamse ntini nyina timi asai yen forest so asai yen kwa yon sensam abafom amene kokko paa no yen hu ho faso biem eni nti opani sanye hosi echirem se ebra so se wa man ye ja kasa no na de aka ne nyina no eye action na no betimi aboa papa na se pressure kese kwa ba no so a obetu hu anamo won nsem trofo kasa ne mu nsem ne. Where is the trust and where is the sense of responsibility in the governance of this particular matter? This country, we take things so lightly and we are reckless and very irresponsible in the way we conduct our affairs and in governance, that we focus on the very short-term myopic interests of political apparatchiks of our own immediate convenience, and we forget about the future of our children. No wonder our Ghana is practically going nowhere. No wonder. We can't even make basic sacrifices for our children and children's children. We have 60% of our water polluted, and we are sitting down and drinking tea and drinking champagne and drinking cognac. We are crazy. We can't continue governance this way. This is about our lives. It's water. Water is life. Yeah. Water is life. What are we going to tell our children, our children's children tomorrow? The Constitution calls on us as citizens of this country, as part of our duties under the directive principles of state policy, to actually protect our environment and to rise up and stand for that which is the good cause of our country. Where are we, our citizens? We're all sitting in our bedrooms, middle-class people, complaining about the way things are going. But when it's time to take action, everybody gets lost. Right now, you have to realize that this matter is at your doorstep. It's on your table. The water you will drink is off the table. Very soon, you won't have water to drink, or your children will be drinking very contaminated water. You would have to import water in a land that is actually blessed with so much water resources. This is nonsense, and this nonsense must stop. Eni ayeti yeyi eye senyo hosi wono ana woye convener edema oshiboku a ye fe wono ese one Ghana movement ana ode sansem we atu edwai yanto akase abono so a na yemo emfanwura mu ewo kwasa eno no kopiemo ewo nkwanta eno no wo oti region ehonom na sakuru ehye na de shon potem honom esu ebobra se se amekase hu eni suro na ka wonom ekirem se Jezenia agrada nansen di wo mo wire papa to mo so wire okrum hono ma
Motepan, no mutim sana no ye de ada. Enso eto mpotem ho no maje sane agada akote ye no. Maame ba ko ye kwane okwafom ne din ade nwala tara. Maame ye adwuma sana de enso hia sese etwa maame ba bia kobɔ no ho adwa. Agada ya te afrisoro abekuna twene ye ya ja. Na de se de kyerem se, ba de se boso maako enkro ne no. Agrada ate ema nipa maako du baako na wono mawu. Mpotem ho no ma wono mu kyerem se ya kese no ehu pa ni sura aka wono mo no emu aye pan. Na me ba ko oje mre ene sentrefo kasa na kyerem se maame ya we ne ba bi kwa ne din ade nwala talai anopa no mpo ansa obekọ afu no ba ne nkyɛn ne bedin komo ebo sreta dwe saa kasin okọ afu na se mama me ne kọ afu no pe enka ne nya kyerem se owo afu no hu se so ne to na gya emframa na eba na no ode nti okogya je zere nkuta bi ase ogina ho no ma sa odwe dwuma wansa agrada yi atifi wi mu na pempem se ka ekumami ya wo kyerem se asem na esi ye no ama ye se ade hye wa je zene oti region mu de ehu pa aka wono no enya sem kuma ma manager mre ene santrefo di nkomo emu kyerem mu ne na me call private me ho so to what on wachi enti meni no ewo nkita hudi enti na ye di agro tina ne baba ya ba ko so anyo nkosia na ofre me se ete de to nkosia na mfu nkosia yibi mama me na wondi na de to no so ko close na ma me se betie obasi ko close na me say watena igbeni nchento obede no nka se ko close nti oyibi mane mami nti yeti abe aram 12 o'clock won mo na yeti se nsu atia akumo nanu so no kranku dua bi gina afuo no nti okogina kranku dua na se kranku dua na se mo gina nsa de na ton eni awoti ye aya maame ya wono no na danfo pa ene nwala tara wakwa kwahia ne kofiri kwamwo ewo oti mantanim ena wote ne kan eno wachi ne ma ne boni kumsin ebo modia ene jeze ne nipa wafiri mu abusuafo ene mpanifo ahodo mo ya adehye a ono ma ka biewom e potem honom ebo mode bonan ekohwe bia awe atoyenkyem wei esiye potem honom na okwa ene so ne nyo no nko a wono ma omunim fo mpa wo mode ko bia omkogu apaye ebo moden epaja maame a wonya ne ba bi kwei emu ekokosie no na mra wonom so ede nani kopia wisie ekohu de esiye no amane bosei ene ode som de kasebo ni nyina ne se maame bia ye tre no nwala tala ekwa afuomo na afuomo a wokọ ye ni nyina so okọ akopɛ bibi ede ne ma aba bedi wo ho na busuafo nya ne ntie se ensuo na ebeti ye yem okakra bi na so da pra nto kese na mmom na yensi apeti ye apra na atwa e ma aka maame no na wokɔpɛ wona wo nim tie kakra ne ade emu wokɔ ye kokɔ ye nyankomade wo wie no wode emu no eba fie na wo ha bo no wodi te ansa na apra na beka wo bi no ana beka ta wo bi no na ebia nimpa no aye boni bi ana waye ade bi a ensem fata enso no wokɔ ye no na wo hwehwɛ mu kyerɛ sa wo die emu awrem kakra ebisa ne a wo tutu ne a wo dwen no entumi ente sa enti wo mba bɛyɛ ho amamra ne ade de ne ba bia me ne wo ka sɛ ɛyɛ anopai wo bɛtu ya akɔpɛ maame no korabla eno wachi ena kumsin esa kasa na wokyerem sɛ ade ba kwa mpotem wone sɛ ansa pa sɛ ne agada ye bɛte be so pempam ku ato atwene no age so akɔbɔ kro no anaso ayo bi bɔne bi na wafrɛ agrada no de abodua ente sa pa de bɛyɛ dempan osaso kyerem sɛ sagrada no ku sa na anya hwe kra no bɛyɛ bibia ye nsɛnkyɛne ye bɛde adi sɛ ade se na meyɛ ansa na agrada no eku na esema adansidi atumi abam sɛ ne okubɔ kro no nti sanya obɛgye ne wachenje sɛ kro no bɔ ɛna nam so ama agrada yi eku o kyem sɛ mame wei die enya de nsɛnkyɛne bia ɛda de ɛkyɛ sɛ mame wei no ɛno a yɛkɔ yɛ sei no na wɔn mo ebusu ɛyɛ ɔmo amamrɛ ne adeɛ no afi bia du yɛhyɛ afi wei ase ɔpɛpɔn bɛfemɛbɔ yi nipa bɛ du baako ɛna atumi akasa wɔn ɛni a wotie nsɛmkyerɛ ne ane den ɛde komsen ɛmra na ɔne yɛ nuanom adom 106.3 ɛdi nkɔmmɔ no ɛne ne be ɛne yɛde asomo no yɛnto akaseɛbɔ no so ne yɛmɔwura mu ɛwɔ Electricity Company of Ghana wɔnom nso akakye a yɛka sɛ wɔn de abɛto dwa akyerɛ mu sɛ wɔnom mfidie baako a ɛboa ama Ghana yɛnya anyinam ahoɔden no yɛfrɛ no FPSO John Agyekum Kufuɔ na wɔnom akyerɛm sɛ mpanifoɔ ɛbɛyɛ nsiesie kakra ɛwɔ saa mfidie no ɛho na ɛyɛ Any Ghana Exploration and Production Limited wɔnom ɛne kyerɛ sɛ partners ahodoɔ bi ana wɔn ba bɛyɛ adwuma ɛwɔ FPSO John Agyekum Kufuɔ ɛyɛ saa machine no ɛho sɛ na bɛyɛ Electricity Company of Ghana wɔn dwumadi a wɔn mu die sɛ wɔn bɛma Ghana foɔ nyinam ahoɔden no wɔn atumi ayɛ ne yie paa wɔn agyina nkrataa wɔ so ɛbɔ Ghana foɔ nyinaa ama neɛ sɛ ɛwɔ mu sɛ adwuma no deɛ wɔn bɛyɛ maintenance work no ɛbɛba so
na emom no emfa dum so biada emma wo mo bo Ghana fo nyina ma ne yese dwumadie ne be hye ase enne ya wada ye kasa yi ebo bosom de toso edu emienu na wono mo awie wukwada edi animu September bosom de toso edu enwotwe na wo mo ehwe ne mo se wo how kakra betim bia ba ene se emframaja eye gas wa ena se gas ya e free sa facilities no mo aba no ana e bia betwentwa so kakra a chese bia no ho bekwa ache kakra na nso nyina mo no enya de se betima hadwe prekura wo mo de atodwa e won krata no mo kirem se eye ECG fo ni so ade hunu se wo mo dwumadi a wo mo edie e won fidie ne ho no e betimi aboa papa amasa bese nensia entem wo mo de yesansesie no e betimi de mfasodie abre Ghana esanse wo mo fidie mo de ye adwuma ne se entimi ammo adwuma ne yi a Ghana fo nso entimi nya mfaso biada emfire so eni nto mo de mo ni edi akire na wo mbosha wo mo hye Ghana fo nyina no ene se wo mo enya botre free se maintenance na wo mo eye no se be mpane se paso pangoma so anya ni mode na emom ni yie muntia enya de se ebetimi edi dum so biada etimi aba wo mo kire se wo mo de wo mo ni edi akire amonita dwumadi a wo mo edie no na entonkopem wukwada eye next week no na wo mo atimi awie na afi Ghana fo nso atagifo wa mate ho de emu nsam a ECG fo ade asom ye no eno no yento akase bo no so yento akase bo no so ane ye monfa nwure mo ewa Ghana police service fo na kachi na ana anu ya na Ghana police service fo ba bonten ebe kachi le Ghana fo se wonom ahu video ne na bonten so a owura bia wo gina video mu no obo no ho ma ne se kanewu obe kan sembe bonten ne de kire Ghana mpani fo se na ni abere pa na wo be so mu pa de odo be hanam e de amanese enti oye video ni wie pa e no gya mu kwa be fonten tan se Ghana fo monye na moncheche na o ma Ghana mpani fo no bia nsan ka bi se be ya mpani fo no be bok o mu be da o mu ho se be ya chese ne wa be gina ne kwa so no ontumi enkum fa ntweren na Ghana police service for kirem say enam sansa krachi itu yente no na chese anamobone ne wo 20 o mu declare ne wanted amu kirem say enipa obetimi ya boa na ya che we obon ho mra ne say kanewu no 50,000 Ghana cedi ni senti kofitera bon ho modi bia nanso amfa DJ Malen koye wentimi anya hwem nanso police for ne do yi e ka say kirem say sa wo wura yi wonom saka no na mom edi abetodwa e kirem ne din pa ehya ntomama ehya daka mu no eye Ibrahim Mohammed police for kirem say o mache no sa denti na betena se wa bom entrene say obi a won sabaka na oye Ghana pani bia de wode ne be hanama ma wosen ne senti eni o man Ghana mra ne bo brenti police for kirem say wura yi wonom saka na okwakọ gina mra no mra ene na de free say o man ya timo no ye ntena se emo ye trimu po emfa grant ni to ehwehwe ni pa say media obi aya de mentia se enti sameche na mede ne be hanam police for kirem say o man no ye nkwa ne senti wonom kire say amekese no pani ne de Ibrahim Mohammed no okwakọ bo police for ma hwe mapa aba abeteja ema Ghana fo hu de enti anam so a okwata ba fonten tan so ekoye sa video no e de kire yen woni misima hodo so a efri Ghana police service for akache ba de e kase ba wie ya de so me ne etiefo ye to akase bo no so ana ye body ahuramu ewo wo my Ghana a lawyer fo nka bo mu kuba tan kase Ghana Bar Association na wonom akosine ni makwakoto aba na abakwasam a efri abato no mu apie e kire se efitibra Ghana Bar Association eba Ghana no wo ba entimi eni ani Musa national president da na enso afedie atadwufo wa emana tede ne nyina no ene se abato no kwa wiye no na ye maami a ebre bi atwamu na Ghana Bar Association enkrapompone mantem ha na waye regional president ne di ade efua gati wo kwakwa pre national se maami no watima di nkonim ama ye kasai abakwasa mo kire se ye maami a ne di ade efua gati no wono ene wo ba wodi nkan ya Ghana Bar Association waba ye president a kire se aye ni gisempam na wabra wo wi ni ye no ene wone nsamtrefo di nkoma kirem se wo ba no ma ye mpapa mu wo beka emane mema ne nyina bom ama omudwumadi a wo mudie sa lawyer fo no etimi akonkane ama Ghana so etimi anya so emfaso na enipa mienu omukopere ye no ye maame efu agate abato no kwa wie na chese wanya 1208 ama Kwadwo Jakpasu enso anya 1060 enam so ema mpanifo aso ye maame sa kire se wono ana etimi edi enkonim wobra wo kasa ewo ni nkunim de achi no emu nsam kakra enie visions, no factions, it is over. It's time that we put our shoulders to the plow and work to deliver what we believe should be the bar in progress. Indeed, it's something new, something
novel. The bar, for the first time, has entrusted leadership to the ladies. So that with God's help, we shall make you proud. Ebusuani ayeti yeyi eye national president elect ede Ghana Bar Association yamame efu agati anode sansem we atu edwamenko Facebook no so na yenkan Ghana fo adwempo ne kakra enu so hia pa fe se de mpanese yenkwado no se wofa akotokra na waka so se kan etwene baabi Ghana fo adwenkyere no so hia pa na bra pali Charles Mante ano se galamse eye crime enu nti obi a wotu galamse bia nso eye criminal na wo so won tiase yakura se Ghana fo da so a efre wo my Ghana empanifo ise wo mo eye leaders na leader ban anetima atorentem eto wo my saa na mo waka kire Ghana fo nyina se the sovereignty of the Republic of Ghana no ehye Ghana fo nsam elinti sabre ya amanyofo no ebontoa no Ghana fo nso enkire wo mutumi ewo kokromoti ne so efri se de yempanifo ye de hwe nkire se eye leadership quality kura ana wono nso wode aban na wote fase ha no mo a Richard Ahwe ya fani DJ Ghana man ana wono nso wode aban ana wo kire mu ese Okogyeabour news no loud and clear woni Kwadwo Sammy na we should arise we should rise up against haram say God have mercy on us and on us wode aba ye ti agbechirefo nyina na Abbas Austin and was hey you guys are doing great pa keep up the good work here that say pa mosma ya de samuta ye chi Hans Indiodu and was good afternoon news no edemo papa na ayiko so otie life Eddie Free Atomic Hotel ewo Dansoman ana John Baba Mustafa Sogi and was say odenchia kese eko Eddie Ama Cecilia akwanten inside Tema bediako and was say wa feel pa hey boy and was say otie news no life ewo Manest Royal Hotel ewo Cape Coast ewo Cape Coast South Municipality of the Central Region and Lucky Jackson and was say politician bien ho no mo a wo betima da wono Lucky Jackson da efri se de Ghana ekro no wono ankasa wonim enti ni obi kura na ebe ka kire no se wo man de akwa koduri wontu no hofo wo do yi Eddie Fretama and was say I am watching you live from Rock City na de wakwa kopie mu onkoko yo ye da se ye che onkoko fo Kofi Parliament and was say politics of insult will not help us as a country. My number one radio station in Ghana is DLFM 106.9. Yeah, that's it. We say I am watching you live from Aguna Bobikuma in the Central Region. Thomas Donkwan will say hi. Derek Junior Boateng will see you are doing well. More fire. Yeah, that's it. Asante Emmanuel will say good afternoon. DLFM, I am watching you live from Stanley Industries Limited. And was a gangster cat ya wutenkura mo piafo ya dase papa piaga chimasafo and on also dia bayi ebusu ya nyina we so na ye honya aboafo nkra to ofri se ebi se wonu mu a wutu bia ben ye ba apakan atena se agoprama so nsem ya de beto am so Jack makwako hunu New Lucky Electricals na wura mu a eniema ewo ho no ese abrochire wo niema hodo bi ti se cables main switch ceiling fan switch and sockets lights and also wo chandeliers floodlight street light spotlight surface light any lights ahodo PVC pipes trunkings any breakers ni nyina bi ewo New Lucky Electricals. New Lucky Electricals eye wholesaling and retailing na sa wo pe ba ko so a obetimi abowrem eno nti some ye companies wo ye fiera anasa mo ye contractors na mo pe enkane ahodo ene electrical cables e de mudwuma de fo ani kirem ewo New Lucky Electrical wo ye delivery service eno nti ba bia wo bia no ye betimi de niam no abrel na dodo a wo beto no so ewo ne discount a ye de e chewo wo branches ahodo pi Accra Central or Opera Square or Ben Wisconsin International University ewo North Legon a wo mo any DLFM ana eye opposite West London so wo Simabrew Fashion echi hope Achimota New Station New Lucky Electrical eben Shell Filling Station no wo betimi afre number 0559 37 17 63 esa your WhatsApp anase 0244 21 25 01 wo betimi so asa afre wo mo ewo 0245 02 46 29 New Lucky Electricals. We add value
to your homes. DLFM 106.9. Ebusia enewie mayen samawa ha ensamawa kwaba emfamra DL 106.9 FM kasafidie so mreredu se enne yawada ewia promtobre kasebo so agudie momranti yesinkunya na agudie mu nsama hodo a yaboabo ano no ebusia yeba ne yere besomo Ghana de wa nkrofon kroso de wa amanone ekan ne editie se wote edihwe se wohwe wo Facebook ena yenso no edika se ye kan yatenase a ebusia yede eba Smo mi amedi agudie mu nsam na edeba no di ameje soro ayengsu ano de hye apakan GH the blessed kinebusia sen abribia ye no ye hyase edifi yendiem ewo Ghana na yewia na yakowie ewo amanone na Ghana mrante esi akan ewo amanone no former Liberty professionals omu defender ye friend Samo Safo AK Madini na osina kan edema bobo kwa ye friend Khalid ewo Saudi Arabia meno kase as a free agent no wafi Khalid emu wawrem ewo second division side ewo Saudi Arabia wa ye from Nigerian FC akwa sign 1 year contract edi amoma ende eho na Samo Safo AK Madini edi nani chire no wakosi akan edi amoma yede nkomo twetwe edi etuanim na Ghana National Women's under 20 team no ye from the Black Princesses of Ghana omudi omani chem ewo Colombia FIFA under 20 Women's World Cup 2024 omo ko eko participate wom na mo ewi akire no group stage eno mo fimo nyame ncha de omaba bedu Ghana sumdwem a bibia edida ne kwama yeba be hwe the way forward no edi ama the Black Princess of Ghana yede won komo twetwen edi etuanim na nansen national team ba kwa obi aka omo asem no the Black Stars of Ghana esanse AFCON 2025 qualifies nansen omubo 2 games against Angola omulusie ekobo draw against Niger na impenefo any legend awuropi ena wey football no ma omo church omadwen edifa Black Stars of Ghana na Abdul Razak aka the Golden Boy former player edema Black Stars of Ghana no ono so akasa afa Black Stars no ochema osi ade ba kwa enimwa Black Star team no sesia enese current team na yewo no osi team na kasa ella ki nyama bebre edika no osi team no ella ki desire ahofama ena fe commitment no se ombe kuomo edi amoma no abono boys no ella ki sa desire ene sa commitment no ni nyina ka obi entina nanse no national team no enyawa enkoye emfama omo we ni nsama Abdul Razak aka the Golden Boy odi atudwa edi afa Black Stars no a ya drop edi amao na unim se Kumase Baba Yara Sports Stadium yene Angola bowie a enwonsam be buburuja meno kase kaf are draw yan writer yedi si akan ewo Baba Yara Sports Stadium ene ni abobo bakra ne se agi ye pe man foforo so ekosi akan ewo na eno na Steven Tornado appear former captain Edema Blasters only the first ever captain ultimately Ghana qualify Edeko World Cup 2006 ewo Germany na Steven appear echimam osi oman bi to say Ghana ohwe bra ya bo football mo na yakobo ye home game ewa amanone enye tournament Ghana ye nya park emboso bo ntino ye de game ekwa amanone no osi we no eyenim guase kese e de mo man no nti animanim ya no yem prioritize hosting our own game ewo fie na yem football no so ye manyanim kon no we ene nsema Steven Leroy Tornado appear edi atudwa na Ministry of Youth and Sports ene hwe agudie ni mmabunu wasem ewo mamu ha na sena mekan CAF say yen right edisi akan ewo Baba Yara Sports Stadium no omaje edi afie nsem esanse park na ye boss ball no enya na no na Ministry of Youth and Sports atro krata tintin edi akoma Ghana Football Association say omuntie na omomanto Confederation of African Football say omaji yen right na yeribesi akan ewo Baba Yara Sports Stadium dia omomra na Legon Sports Stadium anansia yesi edi host to All African Games and afenso Accra Sports Stadium no ombe inspect enhwe say ye next game say bebo ofie against Sudan no ye betumi aboa omo behwe so aye ne aka no omo yo afen omo se ne ase dada no yemra na omo behwe say ye betumi abo we any krata Ministry of Youth and Sports edi aba
yare won some edi amount yewra mo ewo crab football na yemfa clubs no won some emfanto anim dia ye cross baba yara sports stadium eho ena kumase asante kotoko ebom home games ni ameti ene se kotoko e consider se omo nko Dr. Kwame Che Sports Complex ewo Abrankese dia omo de omani bechemu ewo Obuase Lenkle Sports Stadium na for now no omo de ho ayom venue eye home grounds no ma kosi o makan wo a yede won koma twetwen e de ato anim na yewura mo ewo omo bitters rival eye Accra Heart Folk Boboko no akache na efiti juada na eba no na insensem bi enenam eye inframam echima House Folk Board no any team no omo coach Abubakar Watara a ontwa wata no omo amane 5 games ultimatum se wanhwe no wanwini a omo beja ne kwan amana akọ na House for Eden Krata aba Mountain se sansam na Mountain no kware bia enim board no omo ma coach no 5 games ultimatum bia omo de ani omo kan supporters no montai coach na chi ye che season na se enche na omo adwuma one ne technical team no we enen Krata Heart of Folk edi aba Mountain a ye de wonsam edi asomo na Kwame Opayado ena ekasa edi ma House of Folk Boboko no ye bisanse mwasa ashasi ntemo mo first game against Basketball Stars Moluso eno asisa game na omulusia against Basketball Stars no yepa essence has eyo madwen so mbehyasie na omawini on first game nanso ankobane sa eno omulusia against Basketball Stars osisa game na omaluso no omudi esua de sene be ya om next game so no enyama bekoye ediamama yede wonsam editu anim CAF Confederation Cup second prelims stage no first leg no nyame yadmo chna in Swateman FC any CS Constantine a omufi Algeria ena edibani na me no kase CS Constantine for no endra oma touchdown Ghana kama na omo de 35 man contingent ena be piemu 23 players and a 12 technical team and management members are yet don't come twetwen the amount na CAF Champions League no so second prelims no stage first leg ebekoso kwasiada Samates and Raja Casablanca a omufi Morocco na ebebo na Endra Samates ebo ayonkufa kensie ba kon omane Swedro All Blacks ewie no na Samates ewi ni game no ekaba kwa Swedro All Blacks entumante abrante fe na kwasisapon and sago no Edema Samates yede wonsam ede tuanim Kennedy Boachiansa Nation Service Brands and Communications Manager or say Ghana Premier League this season on omo taking one game after the other na omo the omo target ene say ombetumi awrem our top 4 nemo akwanya ne ba say Nation FC ebeje league na why not obeje league no e di assume na so Kennedy Boachi ansane nsema or the atudwa no na Heart of Lions enso akonfirm say midfielder your friend Godwin Amuakono oma sign no from Scores FC a oba besia kandia momo jersey number 39 eno omo dia ma brante no say onsha enwonsam no Legon Cities enso HMA this is in Ghana Premier League no home games no bebo no University of Ghana Sports Stadium eho eno omoko na omakobo home games wo na otwinkra game a ne media ma ebebo no eho eno bebo no Legon Cities enwonsam no a yedi amao yemfa fie ni nsi na yenwramu amano ne kakra bi dia FIFA Women's Under 20 World Cup eguso ekos wo Colombia na yedi group stage no egu yewram round of 16 andra games etodwa anope ebi atodwa ene ebi bekoso na endra round of 16 games etodwa no result say na kokoye Brazil echi Cameroon na ne omeka polpoli miensa emo timu ba kontime no kase Brazil qualify quarter final Southern Spain echi Canada na ne omeka mienu a timu ba kon enti Spain enso qualify ekopiemo quarter final na anope one game atodwa omaya ye friend Colombia omochi South Korea ebo mekaba kwa omentmante enti Colombia so qualifier omo ko manim na afenso Mexico etnase ama USA echi omo bo mekamiensa omo timu mienu enti me no kase USA so qualify omo ko manim na enne ebo anwumre 9:30 a 2 games ebekoso Germany and Argentina bebo na North Korea and Austria enso area abo ani a
ho enkoma twetwe no yenwura mu e wo Arsenal bobo kona kachi dia almost Spanish manager your friend Mikel Arteta na sana mpenifo kan no ne opa de akokotoko no ya mona bro according to Arsenal for no almost so boy adwuma na adwuma so ani enti o mama ne long term contract extension until 2027 and Mikel Arteta etna na wa boy adwuma e de Arsenal na obaye as a manager no nkruwa no waje miensa waje FA Cup baako and community shield nso waje mienu ayede wonsam e de atu anim na Robert Perez a former player edema Arsenal or say Abrante friend Bukayo Saka no send and Crawford jijine so say baby a wadu no ono de ohuni se ondu oye in terms of consistency or see ono na dwirimu no ono Robert Perez no Abrante friend Jeremy Doku a ofi Belgium a osina kanema Man City no oye a bit better than Abrante a your friend Bukayo Saka or say about dribbling skills any imaginative Abrante friend Jeremy Doku e was throw edichin Abrante a your friend Bukayo Saka Robert Perez we de me no nya adwen ne ene wonya adwen wontumi mfa Jeremy Doku entoto Bukayo Saka ho we eye Robert Perez nensem no a yedi amao na Barcelona Spanish midfielder ye friend Gavi Abrante ni praye o praye chepa na so nyame ncha de wa return back on Barcelona as start training na obetumi asiakan e de ama Barcelona after international break na enwo ensem no na ye wie kura no Jose Mourinho awompamu jende Portuguese manager ene coach Fenerbahce ewo Turkey na osi Abrante friend Victor Osimhen no waba Turkey no ebeboa Turkish league no Abrante ni mbobo nemo ade ha Victor Osimhen se ope diving ye pa inti sa diving no ebeya onja no wie kura no eno se Real Madrid the big club e wo wiase into always be on person mo for big players inti ne wahwe omo signing nkola omo ye good Vinicius Junior ewo Rodrigo Goes inde obenya Adagura Jude Bellingham ene Endrick no nyina ababe kan eno achi nso no omo very good coach your friend Carlo Ancelotti obetumi aboa nkola no na omodachi ewiomu ye we enso ne nsema Jose Mourinho aka edi afa Real Madrid nwa yedi ema oni yegina so na agudie mu nsema yedi ebesomo no ebusua yedi esi na me amede nsema na ba di ameje so no agie nsu ano de hye apa kanjich de blazekini ebusua agudie mu nsema no yedi esi Okogyeabour ene Nhyiraba praprechire ni asore so DLFM 106.9. Ebusua yanyina so na ewie ensama hodo a yede abesom woni nyina no yemfa ensi na champion Kofi Taylor ebo ye chiridom de ko Facebook no eso na ye sonso anana adwoase okay ene ne mpamfo besi nkonwa ene ya wadanti ya wada compound is up next na ye be sonso a na mia nkasa me wo fase wasa yemi an wasa adamfo Quarter Master General police ni wo FPU na oso okun mene me mrantie ni yetie papa news no life wo Taifa na ntokwa no ntimi nkoni nyina so hu ntimi nyina nti akura anu akofie ama o yaka akwantium enu ntino special good afternoon confirm Quarter Master General wo FPU Ghana Police Service na wo se wo ne umranche na biemu wo Taifa a enawie mutie kasebo no pa yeda se Quarter Kwadwo yango okoyenwura mu na wei every papa Francis Kumsin en China oye adwuma wo TV Africa and Kofi Taylor abeboa me no ye project me brother Nicholas Kofi Bennett Jr. dodo na bonam na ne se Gamale Omro na krachi wei ene na woda senior man Francis Papa Kumsin oye na adwuma wo TV Africa wo kirem se ene ye wa wodai odenchia kese pa de ma na Africa twede amponyankopon ode afa ba kodi aka mfie hoyin ompegyawo oma de pa bia wasase we so no ebi emra wo nsra pan mu na o ka kira wo se bomodea na braba na wo bo no so wani nkofo na hwe ne yi prefri se twede amponyankopon opegyawo no ma wono bro mo ho asinti kwaso abra ho asena nyankopon enye wo kese pa na wo kirem se krachi we de edu weekend se obi anturufuo o kirem anigi ya pa je se ogina ni nyasem kumanti ene eya wo da kese pa Edema Nicholas Kofi Bennett Jr. dodo abon na ne se Gamere Ombro uba Facebook no so ne phone ni da so a krachi abojosa wo no okon esene wo de no sina abojo temu pad hiafo de ni bia sana ho no ana ofu na abojo ne nkwala de ni bia ofu hiafo de Nicholas Kofi Bennett Jr.
do answer man say gamale omro yama awda papa we efri Francis Papa Commission TV African chan ene ye de somo ewiai ene na ye gyina so ne ebu kasebo no kom sei epom medi ade Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B DL News.